Hello guys, mayroon ko sa iyong tananda guys. Mayroon diri sa tan guys. Specialist guys, sa makilala guys. Ay, sa pick up akong asawa guys. Napakasulod akong asawa guys. Ulat lang yung bunso diri guys. Si bunso diri guys oh. Guys oh. Si bunso guys. Kadalaugan guys, pusin. Guys. May nalagod pang battery nito. Oh. Dili lang ta. Lapaw niya lagi nakas mamaw. Guys, ang asawa guys. Sundalo si Bibi guys. Sundalo siya guys. Balitag battery yung parang sa iyo naman. Ay, battery ito sa tindahan. Battery, marami yung may hanto mang. Wala ko na rin. Oh. Ito mo pa po sa kanya. Okay guys, thank you for watching guys. May mantong battery. Hindi kami nagpapalinis akong asawa guys. Nagpa-check up guys. Very specialist guys. Okay guys, thank you for watching guys.